ova ekspozitura je prva ekspozitura uređena po potpuno novim i modernim standardima NLB grupe, a da je izvan Slovenije. Znači, mi smo prva banka unutar grupacije koja je ovo uradila. Jako mi je drago da je upravo na Voždovcu to urađeno, jer svi ćemo se setiti kako je izgledala stara ekspozitura na Voždovcu i da je ovo bukvalno ta promena koju smo mi želeli da postignemo i da pokažemo upravo otvaranjem simbolično ove ekspoziture danas. NLB kao društveno odgovorna banka naravno vodi računa i o svim onim sugrađanima koji žive i rade na Voždovcu i u tom smislu smo odlučili da zajedno sa opštinom Voždovac doniramo sredstva da bi se obnovio parkić u naselju Braće Jerković. Smo smatrali da je najvažnije da deca imaju gde da se igraju i da to bude upravo na opštini u kojoj mi želimo da radimo i u opštini za koje klijente želimo da obslužimo na pravi način. Zahvaljujemo se i naša opština Voždovac i u ime stanovnika NLB banci, jer danas kada je otvorila svoju poslovnicu u ulici Vojvode Stepe, setila se i naše male lokalne zajednice i setila se da uloži sredstva u razvoj, odnosno u renoviranje parkića u Meštrovićevoj ulici u Braći Jerković. Naravno, mi smo odabrali na osnovu zahteva roditelja, baka, deka i dece da to bude baš to igralište. Želim da se u ime javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd zahvalim predstavnicima NLB banke na njihovoj donaciji. Ujedno želim da napomenem da je u nadležnosti našeg preduzeća oko 3000 hektara javnih zelenih površina i zato nam je izuzetno drago što je NLB banka prepoznala veliki značaj kao i sve veću potrebu za ulaganjem na uređenju dečijih igrališta i zelenih površina. Ova donacija će svakako biti podsticaj da u saradnju sa gradom Beogradom park u Meštrovićevoj ulici u narednom periodu dobije novi i lepši izgled na zadovoljstvo svih nas. Takođe se nadamo da će vaš primer kao društveno odgovorne kompanije slediti i ostale kompanije i pojedinci i time doprineti lepšem izgledu našeg Beograda.